mwiza tuzebanje bishopu kwizarora bakatishije bamurese shida ishi bamurese cyane karindwi isa hafi imyaka 10 ishize. Rero yonje hano cyangwa yandahandi restoration ndisanga iryo torero ryandeze ryambatije ryakujije aho uyu munsi ndabizi neza nabo mutandimo Bishop Masengo nawe n'umwana bantu babizi cyane ndakuvuga ndakuza hano ni byiza cyane kubera umwana ukabona nawe yabaye undi gukorera abandi baramugisha. Ndashimira Imana rero ko naje hano kumvikana cyangwa se twavuganye n'umushumba mukuru. Mwarakoze cyane kutwemerera kuza tukaganira n'ubwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndishimye ni beza abantu ba mbere beza ni abantu basenga. Abantu basenga bari beza cyane 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 kubera gusenga ni byiza. Ahagaze neza naje gusenga naje gukora ikintu cyiza ugomba kubishimirwa. Yesu ashimwe. Mwakoze ubuyobozi tw'abana banyu mu gihe cyose muzaduhamagara twategura igitaramo cy'ababaye nyine dusimba. Ni byiza gusimbura Imana tugasimba tugafatanya namwe tukarushaho gukomezanya mu by'urugendo. Tugategura ibitaramo bitandukanye hano kugira ngo twese dukomezanye tubazanye ngo iby'urugendo bimeze gute kuko tugomba kwibaza. Hari abantu barushe iby'urugendo, hari abantu bananiwe, hari abantu basinziriye, hari abantu baryamye, hari abantu babimenyereye, hari abantu babizi ngo amahoro, hari abantu babyitiranyije. Buriya ni ukubazanya impamvu y'amateraniro aba tukubazanya ngo bimeze gute mu rugendo. Iyamba iracyahari tukubaza imeze bite yaba wasinzira tukakoza ati kanguka urugendo uracyari. Niko marayika yabwiye Eliya ameze bite kandi Eliya muramuzi umunyembaraga uteye ubwoba. Hari ibitabo by'amandika nabii wa moto mwamuzi w'umuriro mwamuzi utarapfuye abandi wagiye ariko igihe cyarageze arananira. Mw'ijuru ubona Eliya yananiwe kabisa. Marayika araza ati yewe bimeze bite bari bamukaza avuye n'umugore ufite ingabo ufite amapingu ufite ifara ufite guverineri yamukaza kandi yari yabahawe yari bakwiye gutangaza. Ariko umuyobozi aba ari umuyobozi yihagarara. Eliya yumva umwami witabukika wa telefone ariko ariko mubwira umuntu wo kuyobora kuri mu rugendo. Hari igihe abantu bacika intege, hari igihe umuntu agendana n'Imana yashikiriye kumva wapi abavandimwe. Twahawe ubuhanuzi nk'aba bashumba bacu tubwirana ngo bimeze bite wasinziriye kanguka urugendo acyari mbere. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu y'amateraniro ni ukubazanya iby'urugendo, ni ukubazanya amakuru, ni ukubazanya ingene bimeze, ni ukubazanya ko umuntu agihagaze neza, ni ukubwira ngo ntunanirwe, ni ukubwira ngo tubazanye buri kantu kose. Tayari ni safari ni ikintu ugomba kuba watekereje
gufata indege uja muri Amerika kugira ngo upfa kugenda gusanga ugiye muri Amerika. Umuntu yohaguruka gusanga wagiye muri Amerika gutese habe na Nyabugogo babitekerejeho. Upfa kugenda na Nyabugogo urebe distance ihari kubitekereza. None nk'urugendo rwo kuva hano i Burayi no kuva hano muri Amerika ugomba kuba wateguye ibintu, ukamenya nk'umubyeyi ibyo usize mu rugo, ukamenya ibyo ugomba kugenda, ukamenya impapuro z'urugendo. Ibyo bintu byose turabizi ngene tubitegura. Iyo umuntu rero atujuje amabwiriza, uzi ko hari abantu bagenda bahawe visa bashikariye kwibuga bakabagarura neza hano wasezeye. Hari umuvandimwe nzi muri Kenya yicaye mu ndege aricara, bagurishije ibintu, bakoze ibintu byose, yicaye mu ndege baraza aramubwira ngo twibeshe, arakantu twibeshe usohotseho gato, kandi umuzungu akubwiye ngo uretse gato, itangaza kiba kibaye. Bamuso yicaye n'umuryango, yagurishije ibitanda, yagurishije amashuka, yagurishije matera, yagurishije ibikombe n'ibiyiko, ntakantu. Yaragiye muri Amerika. Afite umunezero. Murawuzi ubuzima, turabuzi ko biba bumeze. Hari izina ryawe, lisite ya mbere ni y'ubu, iy'ubu nyine ntite tukubonamo. Sohoka gato, ni mubyara waje arasohoka, wogira gute? Wowe kwangaza arasohoka avamo, genda gatoya, gabanye mikro iri hejuru cyane, gabanya gato. Arasohoka aragenda, ariko kera murumva namwe ngene byari bimeze. Muriro watsi, abagira amarira hafi nk'abamama kera atangiye gutuneka murabizi, tangira kugwa tangira bigenze gute, turaja hebi, turagarukira he. Usakana amafaranga bari baguze ibintu, imyenda, ibiki n'ibiki. Usakana gutangira ku kiko cyo muri Kenya. Babawe tibansoke gatoya, bamuraza ahantu atereka dukurikirane muri systeme, bakabona amazina rimwe yaje ubundi ntarimo. Ati birasaba rero ko dusubira ku cicaro gikuru muri Amerika, bakabaza neza ingene liste zimwe zikuzaho izindi tuze urimo. Ati genda ubusubiyeyo dukurikirane neza. Nyuma y'iminsi biraraho asubirayo, ageze imyaka 10 hafi n'itanu tubirakunda. Muzara waje urugendo, ntimugire ngo iby'uru rugendo rwo mu bwami ngo nugupfa kugenda gusa. Oya, nimba muri Amerika bareba kandi ukukandi, yego nyine ni muri Amerika, ariko iby'ubu bwami nuguhora tubazanya ngo ewa bagase neza. Iki gicaniro ni controle technique, kubaza gucekinga wagaze neza, mu maturo uri sawa, mu cyacu muri sawa. Dusengera ibintu twenyine twabrotse, tukirirwa ku karago, tukarira, tukabwira Imana, kumbe hari akantu washizemo we wenyine. Nukuza muri checking tukabazanya ngo mu maturo uhagaze neza, kuko hari ikimana ivuga mu maturo yawe. Mu cyacu muhagaze neza, hari ikimana ivuga mu cyacu cyawe. Muri niba turuhagaze neza, hari ikimana ivuga mu masengesho ya mu gitondo. Mbere yuko uvugana n'abantu, ukabanza kuja kuvugana n'Imana. Nta mugisha mbere yuko ubwira umuntu ngo mwaramutse, ukabanza ukabwira data wa twese ngo mwaramutse papa,
tumeze neza ukabanza ugabyina igisirimba pani cyacu muri sente mbere cyacu muri sente yabikindi kiraco mu mutima indirimbo za mu gitondo waje muri dushe hari akaririmbo uzumva ngo akaririmbo kandimu karya wagenda kuri moto ukazumva umuyaga kuraririmbira mu matwi yawe mbere yuko uvugana n'abantu ukabanza ukavugana na bose mukuru mbere yuko upfukamira umuntu umusaba ukabanza ugasaba Imana iryo banga aha nukuza muri ceki ibi bintu bihagaze neza wumva bihagaze neza nuko buri kantu kose tukakareba nico gicaniro kugira ngo tubazanye ngo bihagaze neza apana tukambere nk'ababagabo ngo wa mugabo iyo ndirimbo ndayikunda cyane ngo wa mugabo nta bwenge ntaki aho kera byose birapfuye ariko indo ukora nta bwenge ukavuga ngo kizokora iki wavuga ngo kera byara wa mugabo ibindi byose bizakurikiraho sezero nta bwenge uririmbye nta bwenge abantu ntibo gukunda habe n'umugene wawe mu rusengero ndiwo mubona umugabo nta bwenge uririmba nta bwenge ugasenga nta bwenge ukabwiriza nta bwenge ukavugana n'abantu nta bwenge ukavuga ngo hari kizovamo nta bwenge yagiye nta rwandiko hano abanyagicaniro nukuza kubazanya tukavuga ngo mwabantu mwe ibyanditswe byera bihagaze neza tubirimo neza nimba tubirimo neza nitunyura mu muriro ntacyo uzadutwara nitunyura mu mazi menshi ntacyo azadutwara tuzova mu bwiza tuja mu bundi dukomere Imana amashyi kwari gushima Imana kubwa mwakoze neza cyane ukuza kubazanya ngo bimeze biti nukuza kubazanya twasinzire mu rugendo abashumba turabasengera neza kuko hari amasengesho y'abakristo bagomba gusengera abashumba hari n'amasengesho y'abashumba agomba kwerekeza mu bakristo tukabazanya ni muri control aho nicyo kugicanira Imana ibagirire neza mwabikoze neza mwagize neza turashimira bashumba mwakoze kambasabe twongere dukomere Imana amashyi eka tuvugane dusome umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza aransomera mu Barewi Abarewi Kinyarwanda Abarewi bice bitandatu umurongo wa 5 Abarewi bice bitandatu some ku murongo wa 5 haravuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka umuriro wo ku gicaniro uhore waka yego ntugasinzire umutambye ajye awushyiramo inkwi uko bukeye yego awushyiremo igitambo cyo koswa igihe cyose mu bwoserezo bwacyo awoserezemo urugimbu rw'igitambo by'uko bari amahoro yego komeza umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire yego iby'ituro ry'ifu nuko kuri gatandatu haravuga umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire amen urakoze cyane hano ijambo ry'Imana kuri gatandatu aravuga ngo umuriro ujye uhora waka ku gitambiro tukigere uzima amen
reka mbaganirize aya magambo nahawe hejuru y'igicaniro usenga. Nimba hari ikintu nkunda kandi nahawe ni ugusenga, kubera ko nibyo byambesheje, nibwo buhamya ngira. Niyo diplome yaje, nta yindi diplome ngira. Umbajije diplome zisanzwe byagaza bingora cyane, hariya hagaze hangora, sinzi ko byari byaragenze. Ngo mare kubona ko hangoye ndahunga, nama mbungira ku gicaniro. Naza nkubitira mu mibare za fizike na za shimi na za kizirya zose, sinomenya no kuzivuga neza. Ngo mbone ko hari ari amazeru, amaniruka namanza ku gicaniro. Hano harananiye, ariko hano ntihazananira. Ubwo rero kuhasobanura biranyorohera kandi birandyohera, kuko iyo umuntu yageze ahandi, ibyo nari mvuze ubuzima busanzwe bwo kwiga, akaba yarize imibare akayisobanurira abantu, birumvikana. Akabwira ati kumubona izi modoka mfite, kumubona aya mafamu, ubutunzi mfite, amafaranga mfite, nuko nigisha muri za kaminuza, birumvikana. Jewe rero nta handi nzi unahangejeje rwose. Sinomenya kubasobanura, no kuzanira wenda aba bishop wanje n'abakristo banifite, ngo n'aba professor, ngo nababwira ati genda uriya mugabo cyangwa uriya mugore arakubwira ibyo ushaka hariya, ariko jewe iyo rero ngiye kubisobanura numva mfite ishema kandi mbigira mu buhamya, kuko umwenda afite wavuye mu masengesho, ipataro nambaye yavuye mu masengesho, agatuti mpagararaho kavuye mu masengesho, no kuntumira byonyine reverano kumbwira nta kindi nta bundi bumenya nziho, nuko nyine nza ahantu nahagaze ahariho. Yesu ashimwe cyane. Uhagarara imbere y'ibyanyu byonyine nzi aho biva. Amasengesho rero ndavuga mu mwanya ntabarambira cyane. Hari umugabo waje ejo bundi ku rusengero iwacu, umunyakanada, atubwira ijambo, ariko ijambo ni byiza. Hari indirimbo izivuga ngo ijambo ry'Imana ryiza, ngo ijambo ry'Imana ryiza, ngo ijambo ry'Imana ni ryiza, ngo ni byiza cyane. Mw'abantu, ijambo ry'Imana ni ryiza, ni ryiza, ni ryiza cyane. Ariko naranezerewe kabisa. Yaratubwiye, nimba iryo jambo nzoreka kurivuga ryari, nzorivuga ndivuge, kuko nzanicara kuri moto bikaza nariko ndibwira umugore mu gitondo. Ejo naribwiye abantu twahuye namambwira, iyo byantwitse nza nikubana abantu nkababwira, kandi nkumva rifite amavuta, hoba muri gare, hoba hehe. Yaratubwiye ngo abashumba ngo bagomba kumenya ngo itorero, mbere ku itorero, ngo itorero ngo ni umugore. Aratubwira ngo icyo kintu murakizi cyane, siko bimeze. Itorero ni umugeni, Kristo niki ni umukwe. Iyo bavuze umugore
ishushanya n'itorero. Aratubwira ngo umugore mu buzima busanzwe agira igihe cyo gusama. Hari periyodi ibaho yo gusama. Gusama inda yo kubyara. Igihe cyo gusama cy'umugore iyo kigeze, umugabo bahuye akamutera inda, uriya mwanusha aba yaje. Yahuye n'umupagasi Nyabugogo akamutera inda, biba birangiye, n'uriya mwanuzi. Ahuye n'umugabo we, n'umwana w'umugabo, ahuye n'umukarani, sinzi uwo bahuye, ari ku giperiyode yo gusama. Aratubwira ngo itorero, igihe abashumba baza bamenyera igihe abantu, uyu mukristo igihe cyo kugira ngo ijambo agiye guhabwa mbere mu kicegerana. Hari abantu bamaze kuvuka, umukristo muto wizeye ibintu ugiye kumwishizamo. Mukristo cyangwa umupasiteri agiye kumubibamo imbuto yo kwizera, cyane cyane abana mu gakiza. Iyo ahuye na kwa kundi umukristo aba yakiriye imbuto ugiye kumumeramo, noneho cyagihe cya mbuto umushumba agiye kumubibamo kugira ngo iyo mbuto izamukuriremo ikure abe umukristo wifuza. Izi ni inyigisho zose zizoza ziza zirya zibabwira ngo umuntu byararangiye, nubwo Imana tubabariye ibyaha twakoze n'ibyo tuhe dukora n'ibyo tuzakora. N'izindi nyigisho zo kuvuga ngo ibitambo, ngo Imana ngo icyacumi ngo cyari cy'abatambyi bakera bahoraga mu rusengero, n'izindi nyigisho bitewe n'uko igihe uyu mukristo akiri muto iriya mbuto wamubibzemo ingeni izakura. Nubwo izindi nyigisho z'imiyaga zo gucisha umuntu, zo gupfuza umuntu, icyo gihe muza mumenya nk'abashumba igihe cy'umuntu, igihe cyo gusama, igihe cyo guterera inda kugira ngo umwana avuke ari uwawe. Izindi bintu byose biza noneho nsobanukirwe ikintu kimwe, ndavuga ngo wa cyo gituma hari abantu bamaze kwizera ubwiriza ukuri ukamwereka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nkunda ijambo ryo muri Mika rivuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyarico, icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka. Nta filozofi irimo, biri detaye. Gukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira, kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ariko kubera ko yavutse bya bintu yanda uwamuteye inda, donc kwa rya jambo ry'ibanze ry'imbuto wabimuhaye. Cyo gituma kenshi bazavuga ngo abasedwa ngo baje batubwira ngo mwebwe nko muri Kongo umushumba mukora n'abandi benshi barabizi ngibice ngo gucuruza inoro oro n'ibindi ngo nicyaha. Usiko hari umugabo umwe w'iwacu ni ukuvuga ngo ntiyagazanyura no ku isoko ry'inoro ngo nicyaha. Mu isoko mwiposho yaremye iposho tiyonyura ku isoko ry'inoro ngo nicyaha. Ijambo ry'Imana ni kurivuga
yewe inoro ni icyaha gute, zahabu ni icyaha. hari abantu amatorero amwe atigeze, umuntu ucuruza zahabu, ucuruza inka, ugira gute ngo ni icyaha. Bitewe n'iki? Bitewe igihe cyo gusana. Umuntu akabwirwa ukuri gusesuye neza, kutarimwe amayobera. Dore ikizatuma uba amatwi yawe yumva Imana, amaso yawe abona Imana, ubaho mu rusengero usa nabyo. Umugisha wose wo mu rusengero ntawugira, kandi niho uzosome amagambo umunsi Salomo yatashe urusengero, amagambo yahavugiye n'ingene Imana yabyemeje iteye kashe. Iravuga ngo ndawe igihe cyose bazaza bashonje Imana nibavuga, igihe cyose bazaza intambara zababayeho nibakubwira wa Mana we, igihe cyose bazaza barira, igihe cyose bazaza bafite ibi nibi ngo Imana ibyemeza yohereje ubwiza bwayo, irabisinyira, iravuga ngo ndabyemeye. Ariko uwo mugisha wo mu nzu y'Imana, umuntu akaba mu nzu y'Imana imyaka n'imyaka, akabwirwa ukuri kwa buri cyumweru, kwa buri seminere, ibiterane by'abamama, ibiterane by'urubyiruko, nibature aba hano. Ariko yandi igihe cyo gusama birasaba za kirorine murayizi, imiti yica, kugira ngo wa muntu azopfe bamukubita amahama apfe, hongere hazukuri. Kuko Pawulo yaravuze ngo sinjuri ninde? Ni Kristo. Igihe cyo gusama, iyo mbuto narayumvise kabisa. Abantu bohora babwirwa ukuri, wapi? Abantu bohora babwirwa ibi. Igihe cyo gusama, iriya mbuto, sinzi umuntu wateye inda. Uzureba neza umuntu wateye inda. Niko papa wawe ninde? Ni Mwuka Wera cyangwa ni kamere iriya? Umuntu akahora abwirwa wapi? Gico gusama cyadukoreye igitangaza. Birasaba kwicuriya umuntu yora abwirwa. Umuntu yaje kwihana, turabashumba. Umuntu akihana icyacumi uko umwaka ugashira, imyaka 5 igashira, ngo icyacumi yaruha agahura n'abantu bagira inyigisho ngo muracyaba murayo. Noneho akabona bamusapotinga, kagatima kamubwira ngo iki ni kisico, kagashira. Bwira kukuri byaranze, byagenze gute? Gico gusama. Kambabwire iri jambo, amasengesho ikintu cya mbere umukristo iyo yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, kwizera niryo banze. Imana ishimwe mugira ababyeyi beza, aba babyeyi banyu ni beza. Singiye ko nkuko natwe n'abantu aba mufite ababyeyi beza. N'ikimenyimenyi n'ikimenyetso nuko batazaba abantu kenshi nka Revera hano, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Canada, abari i Burayi. Ndagira ngo uzubangira gusa tuzubitaba. Sindakubona afishe i Burayi, sinzi azabangira gusa. Ariko abari iwacu tuzatumusaba inshuro ni kugira ngo tuzomufatishe, tuzomubone mu gatatu. Tuba twahamagaye, tuba twanditse, tuba twasabye ibiterane by'abayumbe hirya no hino. Biba bivuze ngo mugira umubyeyi mwiza rwose. Ukabona paseri wanyu nta handi afisha arasohoka, mukama muvuga ati yeme nuko nyine nta kundi. Ariko ukabona ibyiza ubagaburira. Ikintu cya mbere
buri rufatiro rwa mbere ni ukwizera. Kwizera iyo uje mu bwami bw'Imana ni ukwizera. Iyo wizeye niyo fondasiyo, nicyo kibanza cyubakirwaho, cyo sinkivugaho. Nyuma yo kwizera, ikintu gigomba gukurikira kiri namba 2 cya kabiri ni igicaniro n'amasengesho. Gusenga biragoye ariko birashoboka. Amen. Gusenga biragoye. Papa Kinyana, Imana imumugisha, inshuti yanje ni inshuti z'abana, bana be ni inshuti zanje cyane. Gusenga biragoye. Uzokubwira ngo gusenga ntibigoye azoba kwishe, ariko birashoboka. Gusenga gicaniro biragoye ariko birashoboka. Ariko kandi muzamwibuka ko ntacoroshe ku isi. Kwiga nibyo byoroshe, guhera muri maternelle ukageza iriya doctora. Uvuga ngo kwiga biroroshe ntababeshe ababeshe kabisa. Kwiga biroroshe. Uvuga ngo kwiga nibyoroshe tuzatumenya ko atageze ku ishuri, uwo ntaza amakuru yo ku ishuri. Ariko umuntu agahera muri primaire, kakabutura ko muri primaire kagera akazarenga akaba professor, akarwana akarenga. Biragoye ariko n'urugendo rushoboka. Haleluya. Niko usenga biragoye ariko birashoboka. Bwira mugeze ngo birashoboka. Birashoboka kabisa. Aho guhinga nibyo byoroshe. Niko ye. Ewe nyabona muri abanyamugi ntimuzi guhinga. Guhinga nibyo byoroshe cyangwa ntimubizi. Niko ndavuga bamwe nk'abakobwa mbona bakiri bato. Guhinga ugahinga warukaza ushiramo utuntu tumeze bazabita budahumeka. Hari utuntu bazamaconga nk'umuntu bazatwita gute, akadahumeka. Baconga nk'umuntu kugira ngo mushire mu murima ibi inyoni ziza kurya zaziruha zikabona ko atari umuntu. Zaroha zikabona ko atari ugahinga izuba zose rikamariza rikica imyaka ukavira mu busa. Ugahinga umurima urutaka ino kibanza cyanyu cikanisa bikanga ugataha. Sivyo byoroshe ariko tubikora. Uzoje Nyabugogo uje gushaka ibishimbo birahari. Bararetse se ngo biragoye? Oya. Birahari. Imitonoro irahari nubwo bitoroshe biva mu cuye. Niko bimeze. Niko korora inka abungeri binka nibyo byoroshe. Korora inka habe no kuzicuruza. Uzi kuzuriza. Ari umudamu umukristo wacu azazikura mu Mutara akazijana Bukavu. Yarambwiye ngo nzaryama ngasinzira nkaza ndota inka yacu misiheme. Yarahwereye yazahwera gutya ngahwe ko biza bishoboka. Ibintu bagize ngo gusenga ngo ndibzokunda nindakubwiye bazazikura mu Mutara. Kera ababyeyi bacu barabizi bagazazikura Kalemi agashorera akagira amezi 6 azishoreye akazijanira Ubumbashi kaja kubagisha inka yaru ikabyarira mu nzira ikimi kabyara bakavaha bagatanga rino kanisa ryo kubaturika hariya. Murarizikana itorero hano kuri Kereziya hariya akava agataha hariya ariko urugenda akamenya ngo ndagiye mvuye hano ngeza akavikalemi baka iriya muriza akazuhoreza neza bakaje zari kasiyo uzombaze ngo sinzira izogenda gute icerekezo niki bakagenda babaza gahoro ende n'urugendo akazoshika kabagisha kazana amadolari ishakoshi yuzuye yashika nk'ahandi iriya twabaga
Kinshasa bakamatangaza nk'amafaranga yapfuye. Icyo gihe bari bataragirayo kuri telefone. Biye zapfuye za maheshi zapfuye, faranga zigapfa, umugabo agahwera gutya bakazajya kurengeza inka 300 ngifa. Urebe urwo rugendo, urebe uwo muruho, urebe inka 300 yashoreye. Bwaci Kinshasa bagatangaza ngo amafaranga kwa Mobutu yapfuye, bakama batwika ibi papa. Niki cyoroshe ibintu byose byaradupfanye mu ikanisa. Mwagira gutya ngo icumba ngo hari umuhanuzi. Umuntu wese watinze imbere y'Imana ntazatinda imbere y'ikibazo. Ariko umuntu wese uri imbere y'Imana agasa n'umuntu wahagaze mu ntozi, azama buri cyo avuga ngo Mana ngo urabizi ngo ntidushoboye kandi ntitubashije. Sawa, uzumenyera kuri byo twibwira. Imvugo z'abanyandegenge. Uranga kwiruka inyuma y'Imana, uziruka inyuma y'abahanuzi bakurya ifaranga, bazikurye kandi turabashigikiye. Hazobuzwa n'ikisi siwozo wazibashiriye. Niki kidashoboka? Ibintu byose hano nubitekerezaho tacoroshe. Igisirikare nicyo coroshe niko M23 hari uragira ngo biroroshe. Uzogenda urebe, uzubirebera no kuri YouTube ugahwera nkanaswe. Niki coroshe? Ariko bazavuga ngo no, uburenganzira bwacu turabushaka. Niki coroshe? Usenga biragoye ariko birashoboka. Imyumvire Imana yabwiye abarewe ngo umuriro wo kugicaniro tukazime. Impamvu yo kutazima nuko Imana yashyize ahantu iyo Imana n'abantu bayo aho bazahurira, bakaza bakayibwira, yarangiza nayo ikababwira, barangiza kubwirana Imana ikabanezererwa kuko hari icyo bashakaho. Yabaremye kuko hari impamvu, hari icyo ishaka. Cyo tumenya objectif y'Imana, hari icyo ishaka ku bantu. Ndabashaka hano hantu, muze mbabwire icyo mbashaka mukimenye, hanyuma mugikore. Kandi gukora icyo Imana ishaka uzosanga mu inyungu zawe 100%. Nta muntu uzi ukora ubushake bw'Imana ngo akuremwe igihombo. Ariko ikibazo tugira inyini kigicano nta mwanya tubigirira. Iyo tuvuze ngo dusenga uzamubona abantu bahumirije, barushe, babuze icyo bavuga, akanwa rwose wapi nta courage. Ariko mubwira aje mu buzima busa ibi bintu nyine bisa byo kuri WhatsApp. Mwebwe muri bakuru ntimuzamuhijaho. Urubyiruko tufite hariya mu gatatu, aya wawa kandi wabwi pipi indakera yarasamye mu gahonda. Yewe nyabuna umwana yarasohotse kugira ngo uzomwice. Iriya myumvire uyikuremo. Niki coroshe? Tuzaduhiga naco tukakirwana naco tukakigeraho. Usenga birashoboka. Haleluya. Ntukareke gusenga. Umuntu wateze imbere y'Imana ntazatinda imbere. Mose ndamukunda, agazagenda akaryama imbere y'Imana, akaryama akaryama akamagira iminsi 40. Yashika imbere y'inyanja yitwa Shamu, inyanja itukura. Ikibwiriza muri yoza mubona muri filime, amazi yo haruguru stop imbere yandi ya Mose. Hazatina imbere y'inyanja, amazi yo hasi vuba, ahantu hameze nk'amakaro fure, ahantu heza isuku. Ubwoko bw'Imana buratambuka. Umuntu watinze imbere y'Imana ntazatinda imbere y'ikibazo. Udatinda imbere y'Imana
wuzuye amaganya, murabizi Imana ngo njyewe ndagira ngo ntuzumbona, ngo urumva ukayizanira ibibazo kuva muri Kongo cyangwa i Bugande cyangwa hano cyangwa aho wabaye kuri baso wanyu no kuri basokuru za karande z'intege nkeya, ntibazi icya cumi, ntibazi amaturo, ntibubatse urusengero, ntibatanze intebe mu ikanisa, ntibazi abakoropa, ntibazi imashini yo kumesa itapi, barariye gusa amaze bahura n'umuriro, amaze ukabashegesha baba mu ifuru, nawe ukayivukiramo, n'amarira n'amaganya n'ibibazo bobobobobo. Noneho waza ukamubwira ngo ibintu byose iyo nyanja icikemo gutese, ega wese ibahati Yesu ni iki, ni mubyara wawe, yego ni data wa twese tumuhuriyeho. Hari amahame n'amabwiriza hahirwa uwo yumvise akayashyira mu mutima akayahagararamo, iyo ashitse imbere niyo aryamye mu rwobo rw'intare. Haleluya. Ntacyo ubupfakazi buzomutwara apfakare cyangwa reke, azamera nka Ana, pana Ana nyina wa Samweli. Hari ndi mu Ana wamagenda mu rusengero wanditse muri Luka ibice 2 muri 260 n'akangahe, yamagenda aryama mu rusengero atabagabo hanze aha ndabazi nirari ryabo bapagana, kandi naje ndacari mutoya ndabazi. Ngo ashingiranwe n'umugabo amarana nawe imyaka 7, umugabo arapfa, yamayimukira mu rusengero, yamaza gusa ngo yagazaramya akaririmba, uri mwiza kandi ukuntu ubupfakazi n'icyo Imana yamuhaye, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe, mu ijuru barahimbaza. Naje mu isi ko ndaririmba wa Mana we, tiyita ku bupfakazi. Voilà, ngubu umuntu yatinze imbere y'Imana, ngo buke Yesu aravuka, ngo avuke, haza umugabo witwa Simiyoni, bafate Yesu gutya aramuhanura, aravuga ati yo ndabona agakiza k'Abisirayeli. Ana amavuga ati muze sinizeye, mbeza nanje mfite indorerwamo, mfite kamera y'umwuka, kanaje ndebe mu verifie neza, ngo amuheza Ana ati yo muze haracabona kabisa. Haleluya. N'uwo muntu wateze imbere y'Imana, tiyo tindi imbere y'ubupfakazi, imbere y'ubupfubyi, imbere y'ubukene, busaba ubusa, azi imigambi y'Imana kuri we, ntabwo ari agahinda, nta nubwo ari umubabaro, ahubwo nyuma y'iyi si hari iyindi si, tubivuga abantu babyumve cyangwa abantu ntibabyumve. Hari iyindi si, nyuma y'isi hari iyindi si, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma y'iyi mibereho hari iyindi mibereho, nyuma y'aya mazu yanditse muri Yohana 14 hari ayandi mazu, nyuma y'iyi mihanda hari imihanda ya zahabu, nyuma y'uyu mubiri hari ubundi mubiri. Wanditse muri Abakorinto 15:40 no kuri 49, ko twambaye umubiri w'ubutaka, ngo niko tuzambara umubiri w'ijuru, hari ubundi mubiri udapfa. Haleluya. Imana izishaka ngo yashizeho igicaniro, irababwira ngo uyu muriro ubushake muri mwe ntibugashire. Umunsi umuriro wazimyana ugicanira, baba we muzohusha ibintu, muzocyanganyikirwa, muzoba mubuze umujanama. Umva Yesu umunsi yavutse amazina yitwa, mu mazina amwe yitwa umujanama. Ni umujanama wa buri detaye, ni umujanama w'abakobwa bawe bashakwa cyangwa abahungu bawe, ni umujanama wo kukubwira ngo sengera ibi nibi, ni umujanama w'intoryi n'ibirayi n'ibishimbo, ni umujanama wa buri kantu, nta kantu ariko nkundira ijambo Pawulo yaravuze ngo murya cyangwa muza mubikorera kugira ngo izina ry'Imana, no kurya umutsi bigoye n'abantu gusa nibabona nguriye. Munsi Daniyeli yavuze ati no, nubwo muto batuzaniye ibiryo biriya sinizeye bino biryo bifite ahantu biza binyuzwa, no kurya gusa manje kurya ibintu byose muza mukora kugira ngo izina ry'Imana yacu, kuko turi bene Mana. Haleluya.
Abandimwe Kasosi zogaruka sinzogaruka ba zogaruka Kasosi mbabwira ngo igicaniro cy'Imana ntikikazime. Imana ishimwe cyane ntikikazime. Nimba wegereye hano hafi uzuzinduka mu gitondo kare mbere y'uko uvugana n'abantu, mbere y'uko nkunda umuhungu umwe n'umugabo nako n'umusaza umwe iriya ruguru. Tugira ubuhamya bw'iriya ruguru cyane kubera ko twarahatinze. Yagaza abyuka mu gitondo ashoreye inka zikuye mu kibuga agatera haleluya 70. Baramubaza ati se muze haleluya mu nka tari mu rusengero nizinyabake ngo yo mwanzoza nzirigwa inyuma ngo haleluya izirigwe hejuru. Muzi imbaraga za haleluya. Jewe simfite imbaraga zo hejuru n'imbere, mfite imbaraga z'inyuma. Nzoza nzirigwa inyuma ariko haleluya izirigwe hejuru. Nizo zizirindi isazi indwara zose izo mu gitondo yaskubita inka mu kibuga akamatera 70. Uzi rero 70 inge nari nyinshi habe nazingahe zabananiye kandi turi mu rusengero. Ari umungo za masokano ngo ngiye gutera rero icumuka mpamvu ngo seba wizarero zose ni oshari faranga. Kamatera haleluya mbere yo kuvugana n'umuntu, mbere yo kuja Nyabugogo, mbere yo kushika muri biro yawe ufungura mashini uzubanzu unyure hano mu gitondo ubanza uvugane n'Imana igi umuriro wawe ntuzime. Mbere yuko iyo uvuganye n'Imana mbere Imana iziguha favor, Imana ikaguha ubwenge, Imana ikakurinda ibyo Satani yagambiriye. Kundi ijambo rivuga ngo rega izi zo nibwira kubagirira. Ntabwo ari Satani yibwira ntabwo ari Imana yibwira kutugirira ngo ni byiza, niko handitse. Na Satani hari ibyo yibwira kutugirira, ibyo Satani yibwira kutugirira. Iyo wazindutse mu gitondo ukavugana n'Imana mbere yo kuvugana n'umugore muri nibatu, mbere yo kuvugana n'umugore madamu waje umukobwa w'Abega kabanza nkavugana na data wa twese, kuko iyo muvugisha zamuvugisha neza. Deja hari imitego ya Satani buri hari ukuntu umuntu avuga akavuga nabi undi nawe akamwumva nabi, kera umuriro ukaburatsa. Kera abana bakabase aba basaza n'abakecuru bigenze gute, kandi buriya iriya shusho zifata abana. Ariko iyo babona bavuganye na data wo mu ijuru asa guha langage nziza. Wavugisha umugore wawe ko muvugisha neza akamata hayanezero, kubera ko nazindutse muri nibatu ningana namubwiye nkonje kubwiriza hano bona anezerewe. Ariko iyo ntatinze imbere ya data wo mu ijuru Abega kazi niko hajya nawe uri umwega byogenda gute uyu murongo wose niko imvugo mwuka wera guhalangaje. Wavugana na chef wawe n'uburyo yagukoreye ikosa runaka, kuko yoga ndi yavuganye na data wo mu ijuru, uburyo umwakira n'uburyo ukosora iryo kosa, n'uburyo ukreaning iryo kosa, n'uburyo usubiza kuko byanditse ngo kuvuga neza bihosha uburakari. Uburyo bwo langage yo guhosha uburakari nta handi ubikura ni ku gicaniro. Igicaniro ni cyiza, mukunda igicaniro, mwakira igicaniro, mugume ku gicaniro. Haleluya, mugume ku gicaniro. Mama ukundisha abantu igicaniro, kandi ndakizi igicaniro cy'Ibutare. Igicaniro cy'Ibutare ndakizi, mwirwamwo mukunda igicaniro, ntimukagihararuke, ntimukacyange, ntikikabave ku mutima. Iyo umuntu yavuye ku gicaniro azasobanya ibintu, azanyuranya ibintu, azakora ibintu nabi, ibintu byose azabikora mu buryo yagire ngo akora ibyiza, buri gihe akabikora nabi. Kandi kubera ko yavuye kwa wa mujana mumubwira ngo terura urushundura hariya
urushundura bazavuga gutya, bagira ubwenge buva ku Mana. Mukunde igicaniro, mugitore mu mutima, kizabakamira. Igicaniro cyarankamiye, cyaranshakiye, cyambaye inkwano, cyambaye guhagarara imbere y'abantu, cyambaye kuvugana n'abantu. Izi gicaniro, mukunde igicaniro. Mukunde igicaniro. Haleluya. Mukunde igicaniro. Iyo ari umupasiteri warerewe ku gicaniro, azavamo umupasiteri mwiza. Ariko ubwiza bw'umupasiteri wabaye ku gicaniro we mwiza, uzi guhorandurunga ikibazo neza, uzi kuvuga ibintu mu mwanya wabyo. Ariko umupasiteri utarabaye ku gicaniro ni kupe. Hano haracyaye, haracyaye. Azagenda gutya agatema, yagaruka agatema. Yesu pasiteri ngo kandi murabizi ngo umunsi nasizwe sinari kumwe nawe. Ngijwe nyumvishe. Ni umupasiteri utaba ku gicaniro. Yes. Umuhanuzi byibura ubona pasiteri, umuhanuzi utarabaye ku gicaniro azabacanga, akabavunja, akabacurika, akabacurukura. Ariko ku gicaniro nimba ari umuhanuzi, ni umuhanuzi w'Imana. Haleluya. Ni umuhanuzi umeze nka Elisa, ni umuhanuzi w'Imana. Yari umuhanuzi. Gicaniro kibyara abahanuzi beza, gicaniro kibyara abashumba beza, gicaniro kibyara abaririmbyi beza. Atari ukugurisha indirimbo vyose. Umuririmbyi ngo muzane hano ngo dushingirane imikenyero, kimikenyero, umuririmbyi nk'imikenyero, ngo kugira ngo mubone umuririmbyi runaka muzane mushingirane ngo mbeze ibihumbi 10 by'idolari. Impano y'Imana. Mwumva aho tugeze. Ekare kugaragaza ko igicaniro cyazi. Ninde wakoreye Imana ngo yikorera amaboko? Baka miliyoni basabye ibihumbi 10 by'idolari, birumvikana. Ba Michael Jackson babisabye, birumvikana. Biterwa na ministeri abamo. Ariko abana baririmbyi bacu ngo mutwishure mutugire gute imikenyero n'intebe z'ubukwe n'ibisharagate. Ntawe mvuze, ariko mugende mukora ubushakashatsi. Muriro warazimya gicaniro mugikunde. Gicaniro ni cyiza. Mureke duhaguruke. Mushumba wacu naye dusengere. Murakoze cyane. Amashyi menshi cyane. Amen. Ko mudasubiza mwaguye mukando. Amen. Mwanezerewe. Imana ishimwe cyane. Sasa kamanze mbabaza, tuzongere tumutumire. Sasa njyewe hari ibintu sigaye ntekereza. Uvuge ngo amen. Sigaye ntekereza ibintu byinshi. Inza numva ko iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana yarangiza kuryumva akaryakira, impinduka zirizana. Uranumva neza? Hari ibintu natekereje bibiri. Hari ijambo yatangiriyeho avuga uriwe n'uzaba we, ni uburyo wavutse, ni saison. Igihe wakagombye kuba uriwe, ico wakiriye kigomba kuzamera muri wowe. Watewe yihenda yakuze. Kwari abakozi b'Imana bazavuga abantu bakama basigaraho ntibamenye ubwenge. Satani azakora target yo kumenya igihe ovulation igiye kuba yo mu mwuka, akagutera ikinyoma.
nufata erezi uzapfa nayo. Ko abantu benshi tutagishobora amajosi, tutakigorora, bapfuye kera. Muzamugenda mwasamye gusa mwakira inyota yagurumiye, ntuhitemwe amazi unywa, kwama wirukanka gusa wasamye, uwo asukayo undasukayo. Attention, mwaba mwumvise cyo kintu mwacumvise? Nacumvise fasi namenye ikibazo, abantu bapfuye kera. Ariko Imana ishimwe ko mwebwe mutapfuye kera. Mwirinde izi nyigisho ziriho, muzirinde n'abana banyu. Nimuzibukira abana banyu bagapfa kuzaza bahura n'ibintu gusa, kuzazimukuramo de uzagira ikibazo. Abakurikiye bavuga ngo amen. Mwongere cyane amen cyane, haleluya. Icya kabiri numvise igicaniro. Gutinda kuki? Ku gicaniro. Niwanga gutinda ku gicaniro uzatinda ku kibazo. Urahita mwiki? Nimuze musenge, namwe muzamutora, hari aho uzatinda ukagira imyaka 10 kubera ko wananiwe gutinda ku gicaniro. Nutinda ku gicaniro bizihuta. Haleluya. Ako kantu mwakumvise? Amen. Buriya abantu muzamubona batinze ku gicaniro, ukibera ngo sibyiho ko bitaza vuba. Umunsi bizaza biziruka kandi azagusiga. Inukura azagusiga. Zagusiga. Reka nakubwire n'ikindi. Nimba uri umunyamasengesho ugasenga, sinawe gusa n'abazagukomokaho. Abandi bashobora kwiruka bakibwira ngo babasize, ariko umunsi bazabaduka Imana ibaterewe, barya bazaza basigara bakora ko tutsinsino ntibadufata. Uhitemo rero aho uzatinda, mu masengesho mukobwa, cyangwa se nudatinda mu masengesho ni bibiri, uzatinda ku kibazo. Musa yambutse vuba kubera ko yatinze mu masengesho, ibintu bikaza bimuhunga, bimuva imbere byose, bimuva imbere. Ariko iyo adatinda mu masengesho, tekereza iyo nyanja yari kuyoga akazayiguruka ryari. Eka rero mbasabe izo realite zibiri ko mwazumvise, ubwira Imana gusa ngo Mana we nasobanukiwe, pereza kugira ubuzima bujyanye n'aya mahame. Wisengere wenyine. Ngaho dutangire dusenge. Imana yo mu ijuru we, mu izina rya Yesu turagushimiye Mana we, turagushimiye Mana yo mu ijuru. Ndagira ngo usenge mwene data, wisengere we wenyine.